Bakiriya banjye uyu munsi ngiye kubereka ya mari yanyu, ni ya etaje ya 21 iri hano i Nyamata mu mujyi. Ariko reka mbere yuko mbatembereza banza usimbukire kuri Mugabo Real Estate ukore subscribe kugira ngo atazajya hagira ikigucika. So uyu munsi ndabereka umujyi wose wa Nyamata, ni ninjoro murabibona, ni ku mugoroba, ariko mpagaze kuri ya etaje yanyu nabemereye. Ni etaje ya 21 ngira ngo murabibona, ngibi ibipangu n'inyubako reka nyibereke, ngira ngo murayibona neza ko nayibatembereje neza cyane. Ni muyirebe ku mugoroba, hano hantu ni sawa. Hakurya mubona ni Kigali, Kigali yose ngira ngo murabona muyireba. Reba karitsiye mw'abantu mwe rero, reka mbabwize ukuri, karitsiye nziza cyane, nziza cyane, kandi usohokera kuri kaburimbo. So iyi etaje yacu, igipangu kimwe cyangwa se inzu imwe muri rusange ifite ibyumba 4, salle de bain enye, douche na toilette enye, ndetse n'igikoni mu nzu. Iya kabiri rero ikagira ibyumba 3 na salon na salle à manger birumvikana birimo, ikagira salle de bain 3 ndetse na douche na toilette 3 n'igikoni. So ngira ngo murabona hano ndamanuka kuri escalier njya mu nzu yo hanze, cyangwa se nsoza kubereka inzu ndimo ndamanuka njya mu gipangu nyirizina. Ngira ngo murabona neza, ni inzu nziza kuri miliyoni 110 z'amanyarwanda urutsindiriye inzu, kandi uturi mu mujyi wa Nyamata rwose mw'abantu mwe, ahantu heza h'urucabana. Iki ni igipangu cya mbere, icya kabiri ngira ngo murakibona. Ni inzu nziza abantu banje, muranyihanganira nkoze video bwije umuriro wanagiye, ariko ngira ngo murabibona neza ko ni ya nzu yanyu. Nababwira ngo karibu rwose. Nimero rero uraza guhamagara nimero ubona muri description irimo.